Chief Whip jong kaliang persya uba George B. Lengdo menta kasngi uloong bakandei hakipait ba bakin bishar halor kajing a jing kersan jong ki MLA Congress ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Habayekran bat kilat pathay khubor na kaliang uba George B. Lengdo uloong ba halor karay jong ki MLA Congress kwa abanong AA namar bakandei karay jong upait bahi ba bishar halor kane kabenta. Uba George uloong ru hakabayadei baga jingmi jong ki khatway ngot ki MLA na ka party Congress kadei na kadaw bakilay ka jing kabakim pat Jumat menno ru. Ula benrap susu karay banmi na ka seng Congress kadei karay ka ba bha yaki namar bakilay ban tre shitam ban kersan ni ka party la kadei hapo kayeng dorbar lane sabar kayeng dorbar lengba ki kam baki tre. Karay jong ki kung ginongelam tinginum laban. Ogi iparan ng yalam. Try nga karay ka mabahay ka bakin ipaibahi kin sim yung karay ka matambat bakin peni at kajigso ko yung kin tadi ka po. Andre ba po mangimi na ka kongres. Kaya ka bang ilay ilupay kijing don ka parti. Kaya bangim po Jumat menu. Kaya kalau desi siya ta karay ka ba ba yung ibang mi ka parti. Andre karay ka so. Namar nilai persiang ko baglay South na bantay ka parti lah assembly Indonesia Barat assembly bagi kam bagi tre ki konsumsi ki niru ia lebih bantay ka parti. Dan re dalami kitu kijing okay ba ni po bangimi ngin wa bang buktian tan kita kijing kijing magkum kinong yalam ni hapan kit kijing re po bangimi pada ngin le chano kata kijing kli ko bakra. Nomor South nam tam bat lagi haswa gitaru ni ju yalong we percaya ke BJP mahadu kini kisngi upai ba jumi unum priang ke BJP den nata daw ni wat linti sebai bangilong bai hak nanti ke percaya BJP de ada kita kiwe pada kibumi nang tagi soba da balik join sya ka kunhun jong ka NPP ba BJP ka kampiang ta ngam da don kumunong elam bon ong syong hakipai ba makin sotu hidaladi ban penbor ngimla ban khlo ngimla mo long be jing sisya ka baki pai ba mata ki ba juki hamba kinum na ban sotu pada daladi